Gasuku ngwino ugurishe boro. Ibyo bintu bicururizwa he gituba cya nyoko? Sevayo nkwehe boro wimbaza byinshi. Mwaretse kwiba mugatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu we mboro za nyoko. None se Gasuku twatungwa niki? Mutungwe n'imirimo y'amaboko yanyu apana kujya mwirirwa mubeshya mushaka amafaranga yo kwirira. Uri kumva gituba cya nyoko? Se Gasuku nukure cyo wanze kunywehera boro man. Hano tugendera kuri gahunda ya ndi umunyarwanda. Urimo nabyumva gituba cya nyoko? Nawe genda kanyuko karindagira. Gaca gasudi ka nyoko no munari gumuca rugongo we gihumbu cya nyoko. Niko siko vaje ngo atubwiye kuzagira ute. Asha nari narabibabwiye ko nzapfana amavubi. Ubu rwa rutabura ntavuyemo. Rwa rutabura ariko menye umucyuye da. Buretse sha. Ndamucyuye. Hoya se wenyine yavuyemo hari nabandi Karoli ngo yakuyemo. Karoli afite abandi yakuyemo. Benshi cyane kubera iki subimbajije. Ejo mwese muzaza n'amafoto muringanize. Iyanjye ni ya rwa rutabura. Karoli ya Karoli. Ni ya Jangwari harya. Jangwani nande Wasiri. Hajya Sikovi Wasiri nuwahe? Wa undi wareyo. Niwe Sikovi uwo mwese mwari wamuhari cyangwa uri kutubeshya? Ubu twese twatwara nukuvuga ngo noneho murebe umufana wa Rutsiro ngewe. Yego. Wasiri wareyo. Yego. Jangwani wa pe. Nande na rwa rutabura mutubwira wari wakamejeje ku mavubi. Nibyo ushaka byonyine? Niko Jack ngo turi iki? Muri week bivuge mu Kinyarwanda Jack nago turi kubyumva neza. Muri yibagirwa ngo tugize ute? Muri yibagirwa bro. Niko Jack ngo we nguri muki? Ndi mu mashimwe. Nguri muki? Ndi mu mashimwe ndi gushima Imana ngewe. Urumva Imana yamaye ubuzima ndimo ndapfa. None se Imana yakweretse iki? Inyereka abantu bukuri, inyereka indyarya, inyereka incungerezi, inyereka baza kuncururizaho nka ceceka. Reka uri kumva? Ego ndimo ndabyumva. Inyereka buri kimwe, umubiri urandya bro, umubiri urandya urambabaza, zigisobanuro cy'umubiri. Ariko Jack aka kanyiri bagiwe neza ku mihanda ibintu hakoreraga. Nibagirwa iki? Ndimo ndavuga ibintu wakuraga imihanda uri kubwira abantu ngo ngenda sambana ngo ibiki n'ibiki. We ku mama zeno, izi ndasago zindo ni tatowaje. Ku buryo uri kuvuga ngo ndibagiwe. Utibagirwa. Jewe nakibagirwa Imana yandebye ngewe. Ariko Jack nubwo wakijijwe pe ariko ujye kwigeze kuba indaya. Muzabaze. Beyonce njyama n'abakobwa b'Ikigali bafite ibibuno ariko ntacyo bamariye pe. Babare nta muntu ufite ikibuno Kigali udafite ikintu kimumariye. Reka. Barabakobwa bakora iki? None se Bio bakora iki? Bakora imirimo y'ibibuno. Imirimo y'amabuno ni iyihe? Ngiye ukuntu ukunguka umeze. Ubu nawe ugiye kubyifuza kandi? Ntago mbyifuje. Okay ndabyumva nyine tubwire. Yaba nyine neye kuriye. Yego. Harevu ndiho nari kuba nariho. None se Bio bora ugize nkara amabuno wagifata urumeze ute? Ayo kora ngabona magaze ngo mwo hagati muri centrale niho ndi gufotorera. Bio ibazo uteye kuriya ufite kamera y'urukango uri gufotora mana we. Neye kuriye. No myitozo najya. Mu myitozo gusa se cyangwa hari n'ahandi? No muri lokale. Niko murundi kazi mbabarira umbwire Chitafu ngirandirimbo isobanuye iki? Ukundiri mu maje kuririmba ngo kubitana gukubita ku gashimbo ni biki bakubita. Okay umubajije neza cyane Chitafu subiza rero. Uko nayanditse no kwemo kuririmba biratandukanye. Hoya Chitafu subiza neza. Asubije ni uko nanditse indirimbo no kuramo kwivuga birahabanye. None se murundi kazi uri kugira ngo Chitafu agusubize ngo iki? Je nabazaga nimbara agashimbo tubimenye. None se murundi kazi agashimbo nagaki? Nyene nagashimbo akabahinga. Ariko Chitafu naga ari kubyumva neza tu. Chitafu ariko arabyumviriza nabi sinavuze agashimbo kahajya. Ariko murundi kazi uzi ko isi yose biri kutureba koko? Nese kubisi yose turaba je navuze ibintu ndi kuvuga ibiharage. Niko Chitafu ibintu Imana irabikunda rata. Iyo ntago Imana ibikunda. Oya. Niko warasomye cyangwa se warize? Inde. Wowe warize cyangwa se ngo usome? Kuva nabaho. Gora no micupa ndarisoma. Bivuze ngo gusoma si ibyawe nkabwo agacupa niko wisomera. Ako kanya. Ariko hari amakuru numvishe ngo ugize kunywaho kore. Muri Chimbazi marire kwipiga neza ndi gukurura umunere. Urumva? Ngiye kubona mbona Chimbazi zihindutse abasirikare mutaniro.
uzi ibyambayeho wapi nikubise hasi muta wana nuko hanyuma kandi iyo wikubise hasi za furi ziteze gushiramo ariko biragaragara nk'umuntu ufite inkovu kubera amafuri ndebera nawe si ubundi kugira unywa amafege wabitangiye ufite imyaka ingahe ubu ufite ingahe ni imyaka mfite nta niyo nzi basi tubwira iyo ufite ubu ngubu ese mfite ingahe ndebera haya ni 2 cyangwa none se nta nubwo uzi igihe wavukiye niba naravutse ryari sinabwo urabyibuka ndabyibutse navutse 8 nta n'umunani ubwo mfite imyaka ingahe 88 rero urumva ufite imyaka 38 gutyo oya reka uko nzi ko mfite 28 oya ufite imyaka 38 gutyo none ndashaje urakuze ahubwo nuko utabizi umuntu ungana nkanye ubu ndashaje